자, 우리 지난번에 이어서 18번째 예수와 하나님 나라, 그 가운데 하나님 나라의 교훈에 대해서 이 시간 함께 살펴보겠습니다. За хэдүүлээ дугаарлаад явж байгаагийн 18 дахь дугаар болж байгаа. Тэгээ 18 дахь дугаар дээр болохоор Есүс болон Бурхны хаанчлалын энэ хамаарлын талаар үзэж байгаа тийм ээ. 자, 하나님 나라의 비유에 관한 이 말씀이 이 성경에 매우 많습니다. За тэгээ Бурхны хаанчлалын талаарх заасан зөвөрлөлүүд Библиэлд олон байдаг. 이 비유는 본래 여러 가지 진리가 아닌 한 가지, 그러니까 진리는 한 가지죠. 그 한 가지를 알려주려고 하는 것입니다. Мэдээж хэрэг Библиэлд харах юм бол олон төрлийн нөгөө зөвөрлөлүүд байдаг. Гэтэ тэр болгон бүгдээрээ нэг л зорилготой тийм Бурхны хаанчлалыг л ойлгуулах гэдэг зорилго байгаа. 자, 그래서 이 주님이 특별히 비유에 대해서 많은 말씀을 하셨는데 오늘 이 시간 몇 가지 중요한 주제로 이제 살펴보려고 합니다. Тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдөр те бас яг энэ хаанчлалын талаарх зөвөрлөлүүдийн талаар нэлээд хэдэг үзье. 첫 번째는 이 사회에 관련돼 있는 주제입니다. 첫 번째 3 이 세상에 대해서 네. За эхнийх нь болохоор за нийгэм рүү чиглэсэн тийм одоо агуулгуудыг харъя. Нийгэмтэй холбоотойгоор ямар зөвөрлөлүүд байна вэ гэдгийг харъя хэдүүлээ. 마태복음 5장 13절에 보면은 너희는 세상의 소금이다 이렇게 말씀합니다. За эхнийх нь болохоор Матай 5-ын 13 дээр хэлж байгаа. Та нар бол энэ дэлхийн давс шүү гэсэн утга байгаа. 네, 그래서 우리가 이제 음식에서도 이 소금의 역할이 굉장히 중요하죠. Хэдүүлээ хоол хийх үед те амтлагаанд орж ирж байгаа давс гэдэг зүйл их чухал нөлөөтэй. 또 그 소금이 이 맛을 낼 뿐만 아니라 그것을 좀 이렇게 보존하는데도 신선함을 보존하는데도 또 이 소금이 유용하게 그렇게 쓰이죠. Тэгээ давсыг амт оруулахаас гадна нөгөө нэг аливаа зүйлийг муутгахгүй яг тэр шинээр нь байлгахад бас хэрэгжилж байгаа тий. 보통 우리가 소금을 이렇게 맛을 보면 짭니다. 짭짤합니다. Ихэнхдээ хэдүүлээ давс гингут амтлагаа гэж ойлгож байгаа. 자, 그런데 이 소금이 그런 맛이 없다라고 한다면 그 소금은 아무 쓸데 없고 또 버려질 것입니다. Хэдүүлээ одоо давс гэж бодглохлоор бид нэр амтыг мэднэ те. За нэг юм амттай гэдэг ойлгож байгаа. Гэтэл тэр амт нь ерөөсөө амттай болчих юм бол тэрийг одоо хаана хэрэглэх вэ? Тэр нэг нунтаг цагаан амийг хайхаас аргагүй болж байгаа тийм. 그리고 본문에서는 특별히 예수님이 그 버려진 소금이 이 사람들에게 밟히게 된다. 이제 그렇게 또 말씀을 하십니다. Тэгээ эзэн Есүс юу гэсэн гэхээр тийм амтаа алдсан тийм давсыг яадаг гэхээр хүмүүсийн хөл дорн гიშгдэхээс өөр ингээ үр дүнгүй гэж хэлсэн байна. 마태복음 5장 14절에서 16절 아까 그 소금에 대한 내용 그 다음의 내용도 보면 너희는 세상의 빛이다 이렇게 또 말씀하십니다. Тэгээ дараагийнх нь хэдүүлээ харах юм бол дараад нь цаашаа Матай 5 дээр тэ үргэлжлүүлээд 5-аас Матай 5-ын 14-өөс 16 дугаар ишлэлийг харах юм бол давсны талаар ярьсныхаа дараа та нар бол дэлхийн гэрэл шүү гэж ярьсан баг. 이 빛은 이 어둠을 환히 이렇게 밝혀주죠. Тэгээ гэрэл гэдэг зүйл ч болохоор чинь харанхуйд ингээд гэгээ өгж байгаа тийм ээ. 자, 그래서 이 빛과 이 소금의 비유는 이 세상에서 이 소금처럼 또 빛처럼 그런 역할을 하라고 예수님이 말씀해 주시는 겁니다. Тэгээ энэ давс болон гэрлийн талаар ярьсан эзэн Есүсийн гол зорилго нь юу гэсэн гэхээр бид нарыг тэр давс шиг бас гэрэл шиг тийм үүрэгтэй амьдраач гэдгийг санал болгосон тийм ээ. 그 소금과 빛이 바로 다름 아닌 이 천국 생활입니다.
Тэгээ энэ давс болон энэ гэрэл гэсэн энэ агуулгууд нь болохоор ердөө нэг утгаараа тэгээд одоо хаанчлалын амьдралын талаар ярьж байгаа тийм Бурхны хаанчлалын амьдралын талаар зааж байгаа гэсэн үг. 자, 여기서 중요한 거는요. 예수님이 너희들이 소금이 돼야 된다, 빛이 돼야 된다, 그렇게 말씀하지 않습니다. Тэгээ эзэн Есүс юу гэхээр та нар давс болох ёстой эсвэл та нар гэрэл болох хэрэгтэй байна гэдэр гэж хэлээгүй. 본문을 잘 보면 너희는 소금이다, 너희는 빛이다, 이렇게 말씀하고 있습니다. Харин юу гэсэн гэхээр зүгээр тэгэх хэрэгтэй байна гэдэр гэж хэлээгүй зүгээр л та нар бол давс эсвэл чи бол гэрэл гэж шууд ингэ хэлсэн. 따라서 하나님의 자녀들은 이 세상에서 소금이 되고 빛이 된 것입니다. Тэгэхээр эндээс харах юм бол Бурхны хүүхэд бол тэ угаасаа давс болцсон бас гэрэл болцсон гэсэн утгыг сарж байна. 따라서 이 천국 생활이라는 것은 바로 이 소금, 또 빛, 이러한 이 역할을 잘 하는 것입니다. Тэр тэ бид нэр одоо тэр итгэлийн амьдралаар тэ эзэн бурхантай хамт алхах амьдрал гэдэг маань болохоор угаасаа давсны амьдрал бас гэрлийн амьдрал гэж ойлгож болох нь. 따라서 우리는 소금과 빛으로서 그러한 이 증인, 이 복음을 나타내는 그러한 일을 하라고 말씀해 주는 것입니다. Тэгэхээр бид нэрийг яаж ингэх чинь тэр утгаараа тэ давс юм чинь тэ гэрэл юм чинь тэр үүргээ ингэж биелүүлээрэ гэж хэлж байгаа. 따라서 그 증거와 그 영향력은 이 세계적인 범위입니다. Тэгэнгүүт тэр одоо бидний хэлээд байгаа тэр одоо тэр давс ба гэрэл гэсэн тэр үүргүүд нь юу байсан бэ гэхлэнгүүт чинь энэ дэлхий рүү хандсан зүгээр нэг одоо бүхэл бүтэн дэлхий рүү хандсан ийм зүйлийг яриад байгаа. Дэлхийтэй холбоотой. 따라서 예수님께서는 이 제자들이 예수님의 가르침을 잘 받아들여서 그 각 세대에 그 가르침을 잘 실천하도록 그렇게 말씀해 주시는 겁니다. Тэгэхээр хэдүүлээ яаж юм хэлчих чинь одоо хэрүүлээгээ тэр эзэн Есүс яаж гэхээр бид нарыг энэ нийгэмд хандсан бидний үүрэг рол ямар байх юм бэ гэдгийг одоо хэлж өгч байгаа гэсэн үг юм тийм ээ. 만일에 그렇지 않는다면 지금 이 두 가르침이 이 두 비유가 의미가 없는 것입니다. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол бид нар тэр одоо үүргийг нь бүтэн ойлгохгүй хэрвээ байх юм бол тий бид нар зааж байгаагийн тэр утга учирыг мэдэхгүй байх юм бол тэрний ямар ч нэг юугүй тий үр нөлөөгүй. 지상의 교회는 좀 불완전합니다, 사실. Бид нэр харах юм бол энэ дэлхийн одоо тэр чуулган бол тий яг үүндээ ингээд нөгөө тийм юугүй тогтвортой биш. 그러나 하나님께서는 그의 나라를 세우시기 위해서 이 교회라는 도구를 사용하시는 겁니다. За тэгэн гутаа бурхан яаж гэхэлэр чинь энэ дэлхий рүү бурханы одоо тэр хаанчлалыг тайлбарлахын тулд мэдүүлэхийн тулд яаж гэхэлэр шуусан гэсэн зүйлийг буюу цуглаан гэсэн зүйлийг бий болгосон байна. 자, 그러므로 교회는 어두운 세상의 빛이요, 이 부패한 사회의 소금이다. Энэ шуусан бол тийм юу гэхээр харанхуй дэлхий рүү тусгагдах бурханы гэрэл тий дэлхийн харанхуй байдлыг амтлах давс гэсэн үүрэг байгаа юм. 하나님 나라에 대한 이 첫 번째 이 교훈을 우리가 잘 기억하면 좋겠습니다. Тэгэхээр бид нэр эндээс яг хэлэх чинь бурханы улсын тэр онцлогуудыг бид нэр сайн мэдүүлж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг. 네, 우리가 하나님 말씀을 잘 순종하고 그 길로 따라 나아갈 때 그것이 이 소금의 역할을 하게 되고 또 빛으로서 또 이 세상을 밝히는 그러한 일을 감당할 수 있는 것입니다. Тэгэхээр хэдүүлээ тэг юуны энэ дэлхийн одоо давс гэдэг утгаараа энэ дэлхий рүү хандж байгаа гэрэл гэдэг утгаараа тэг нийгэм рүү бид нар нөгөө зөв нөлөөг маш сайн үзүүлэх нь чухал байгаа юм.
두 번째는 이 추수에 관한 내용입니다. 추수. Мгм. За хоёр дахь нь болохоор чинь ургацтай холбоотой тийм агуулгууд орж ирж. 마태복음 9장 37절, 38절에 보면 거기에 대한 말씀이 기록이 되어 있습니다. За ялангуяа Матебогом 3 9장, 9장. 혹시 9장이요? 예, 9장 37절, 38절. 네. Матай 9-ийн 37, 38 дээр харах юм бол энэ дээр юу вэ гэхээр 여기 말씀 보면은 추수할 것은 많은데 일꾼은 적다 이렇게 말씀하고 있어요. за тэрэн дээр юу байгаа нь гэхээр чинь ургац ингээ хураагдах хэвээр ургацууд нь олон байгаад байна. Гэхдээ түүнийг хураах хэвээр ажилчид нь цөөхөн байна гэсэн юм ярьж. 자, 그래서 추수하는 주인에게 일꾼을 좀 보내주십시오. 이렇게 간청하는 내용입니다. Тэгээд яасан гэхээр чинь тэр одоо ургацыг хариуцж байгаа тэр ургацын эзэнд яасан бэ? Ажилчдыг явуулж өгөөч ээ гэсэн ийм саналыг тавьж байгаа хэсэг байгаа. 다시 말하면 이 추수할 일꾼들을 보내달라고 기도하는 거죠. Тэгээд өөрөөр хэлбэл залбираарай гэсэн тий. Одоо ургац их байгаад байна. Тэгээд түүн дээр ингээ хураалцах ажилчдыг нь бидний та өшөө нэмж өгөөч ээ гэж ингээ хүсэл тавиарай залбираарай гэсэн. 자, 이 비유는 이 세계 복음화에 있어서 이 기도의 역할이 얼마나 중요한가 이것을 깨닫게 해주십니다. Тэгээ энэ агуулга болохоор чи яаж гэхээр чинь энэ дэлхий рүү хандсан сайн мэдээний бүх үйлсүүдэд те залбирал гэдэг зүйл ямар чухал үүрэгтэй вэ гэдгийг бас сануулж өгч байгаа юм. 어, 요한복음 4장 35절, 요한복음 4장 35절에 비슷한 비유의 내용이 기록되어 있습니다. За Иохан 4-ийн 35 дээр ч гэсэн бас яг энэтэй ижилхэн агуулга гарч байгаа. 여기도 예수님께서 추수할 때가 이르겠다 이렇게 말씀하십니다. За тэн дээр бас эцэг Иесус юу гэсэн гэхээр за ургацын тэг цаг үе болцсон байна да гэсэн агуулга болж ирж байгаа. 여기 보면 추수할 밭이 굉장히 이제 넓은데 이제 앞으로 이제 추수를 이제 해야 된다라는 말씀을 하시는 겁니다. Тэн дээр үсэх хэлэр чинь ургац одоо юу ариун байна гэсэн. Ууланд ургац хураах цаг нь удахгүй болох ч юм да. Тийш нь ургацад хэрэгтэй хүмүүс явах хэрэгтэй байна гэсэн одоо ийм агуулга орж ирж байгаа. 자, 다시 말하면 주님이 보실 때 이 주님의 이 밭에 이 세상이죠. 이 세상에 있는 주님의 밭에 이 추수할 것이 매우 많다는 말씀을 하시는 거죠. За энэ дээр харах юм бол юун дээр те илүү ургацын тэр эзний тэр талбай байгаа те ургацын талбай. Ургацын талбай дээр харах юм бол ургац хураагдах ёстой тэр юунууд хураагдах ёстой ургацууд асар олон байна гэсэн. 자, 그런데 문제는 그 추수할 사람이 필요하다는 것입니다. За тэгэнгუутаа асуудал нь юу гэхээр чинь түүнийг хураах хүн хэрэгтэй байна гэсэн тийм. 따라서 이러한 일을 보내달라고 이제 우리가 아까도 기도했지만 무엇보다도 그 일을 할 수 있는 즉 주님께 순종하는 마음이 있는 자들이 나와서 그 일을 할 수 있게 되는 것입니다. За тэгэнгუутаа ажиглэр чинь мөн үүнийг одоо дагаад тэр хураах хэвээр ургацууд нь асар их байгаад байдаг. Яг нөгөө хураах хэвээр хүмүүс нь цөөхөн байгаад байдаг тийм. Тэгэхээр түрүүний агуулга дээр залбираа гэсэн шиг энэ дээр ч гэсэндээ бас тэр одоо хүмүүс яахалч яахгүй хэрэгтэй байна гэдэг одоо агуулга гарч ирж байгаа. 자, 이 말씀은 지금도 동일하게 우리에게 말씀해 주시는 겁니다. Тэгэхээр энэ бас биднэрт бас хэлж өгч байгаа. 우리도 물론 이 추수할 일꾼이 되지만 더 하나님께서 일꾼들을 보내주셔서 하나님이 예비하신 그러한 추수를 다 할 수 있도록 우리가 기도하고 또 힘을 써야 되겠습니다. За тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ
우리다가 бас нэг залбирах хэрэгтэй байгаа. 그 다음에는 이 성장, 이 자라나는 것에 대해서 살펴보겠습니다. Аа за тэгвэл дараад нь хараа хэдүүлээ. 다시 말하면 이제 이 성화라고 말할 수 있어요. 성화. Мгм. За эндээс харах юм бол тэ 그러니까 하나님의 거룩한 백성으로 мгм. 만들어져 가는 겁니다. Мгм. За нэг талаараа харах юм бол нөгөө нэг дараагийн агуулга нь болохоор чинь эзний ариун үндэстнээр тэ эзний ариун хүмүүсээр бүтээгдэх өөрөөр хэлбэл ариусгах буюу тусгаарлагдах ийм агуулга дахиад одоо яригдана. 자, 마태복음 13장에 이제 아주 유명한 씨 뿌리는 비유, 즉 이 네 가지 비유가 기록이 되어 있습니다. За Матай 복음 13장 гэж 목사님. 네네, 13장입니다. 예. За Матай 15 дээр харах юм бол одоо маш чухал ийм дөрвөн юу яаж чинь агуулга гарч ирж байгаа. 목사님 혹시 여기 앞에 그 슬라이드 혹시 바뀌실 건가요? 어떻게요? 화면에 그 예, 화면이 바뀌실 건가요? 바뀌어졌냐고요? 아니요. 지금 여기다가 네, 하나님 나라 교훈으로 해서 사회라는 그 내용만 있어서 이거 좀 네. 바뀔까 싶어서. 하나님 그 나라의 다음 슬라이드 혹시 나오나요? 사회가 네, 슬라이드가 사회는 앞에 여기 있고, 네네네네. 예. 아, 첫 번째가 사회. 예. 여기서 가시는 거죠? 네네. 이 슬라이드에서만? 네네네. 그리고 지금 이제 성장. 예. 세 번째. 네, 예, 됐어요? 예. 네. 자, 듣고 자, 더 여기, 달아주세요. 네. 자, 이 첫째 비유가 이제 이 밭에 관한 비유입니다. 씨 뿌리는 비유. 예. 아, 그 밭의 내용이 그 화면에서 안 나와가지고, 목사님? 그 안 나오는 게 맞는 거죠? 이 글씨가 지금 안 보이세요? 네. 잠시만요. 공유가 왜 안 됐지? 공유가 안 됐다. 잠시만요. 네. 공유가 안 됐다. 이제 보이죠? 이제 보이시나요? 네, 이제 보입니다. 그럼 아까도 안 보였었겠네요? 네, 죄송해요. 이거 참. 네, 자, 아까 그 예. 사회에 대해서 했었거든요. 사회만. 앞에 거, 잠깐 다시 앞에 거. 예, 예. 괜찮아요, 목사님. 사회 것만 있었다. 이걸로만 해서가지고. 됐죠? 네, 예. 네. 자, 첫째는 За, 밭에 관한 비유입니다. за одоо энэ дээр болохоор ялангуяа Матай номны дээр 13 дугаар бүлэг дээр маш чухал ийм дөрвөн агуулга гарч байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэр нь юуны талаар ярьж байгаа чинь дандаа нөгөө өсөлтийн талаар. За нэгдүгээр нь болохоор чинь юу гэдэг тариан талбайтай холбоотой ийм зөвлөл орж иж. 자, 이 씨 뿌리는 비유라고도 말씀하는데, 이 마태복음 За 13장 1절에서 13절 여기에 잘 기록이 되어 있습니다. За энэ дээр харах юм бол Матай 13:1-ээс 13 гэж байна те. Энийг болохоор бид нар тариачин талбай дээр нэг үрний зөвлөл гэж бас ярьдаг те. Өөрөөр хэлбэл тариачин талбайдаа үр цацж байгаа агуулга гарч ирж байгаа. 자, 여기 보면은 이 예수님이 이 비유로 말씀하시는 거예요. 비유로. За 이 씨를 эзэн 뿌리는 Есүс 자가 зөвлөлөөр хэлж байна те. 이 씨를 뿌리는데 이 첫 번째는 이 길가에 뿌려지게 됩니다. Аа. За тэгээд энэ 길가에 дээр 떨어집니다. 길가에 씨앗이. За тэн дээр болохоор нэг тариачин талаар тариачин үр цацж байгаа тийм ээ. Тэгсэн чинь эхнийх нь болсон чинь зам хойр тэр үр нунжээ гэсэн. 그리고 두 번째는 이 돌밭에 또 떨어지게 되죠. За тэгээ хоёр дахь нь болохоор чинь чулуутай хөрсөн дээр унжээ гэсэн тийм. 세 번째는 이 가시떨기에도 떨어집니다. За тэгээ гурав дахь нь болохоор чинь ийм хогийн ургамалтай тийм ийм газараас унцаан гэсэн. 자, 이 네 번째가 중요하죠. 이 마지막에는 좋은 땅에 이제 뿌려지게 됩니다. За тэгээ дөрөв дэх нь хамгийн сүүлд нь болохоор чинь сайн газар унсан гэсэн тийм. 자, 그러니까 이 씨가
좋은 땅에만 뿌려지는 게 아니고 이제 여러 종류의 땅에 뿌려진다. 그러니까 모든 땅에 다 뿌려진다라고 우리가 볼 수 있는 겁니다. Тэгэхээр эндээс тийг анхаарсан зүйл нь чинь тэр одоо тариачны өрнүүд нь болохоор зөвхөн сайн хөрсөн дээр унахгүй гэдгийг харж болно тий. Янз бүрийн хөрсөн дээр унах боломжтой гэдгийг харж болж байна. 자, 그런데 문제는 길가에 뿌려지게 됐을 때 이 새들이 그 씨를 먹는 거예요. 먹어버리는 거예요. Тэгээ харин асуудал нь юу вэ гэсэн чинь за жишээлх юм бол төрөл бүрийн хөрсөн дээр унаж байгаа. Эхнийх нь болох те тэгээд зам хойр унсан чинь тэрийг нь шууд ирээд түгээд идчихжээ гэсэн. 자, 그러니까 이 길가에 뿌려지게 된다는 것은 결국에는 거기에 이제 이 씨가 잘 뿌리를 내리지 못한다는 거죠. Тэгээд зам хойр унана гэдэг нь болохоор ч эцсийн дүндээ одоо цацагдаж байгаа өрний хувьд болохоор чинь яг ижлэх өөр цацагдаж байгаа. Гэхдээ зам хойр унана гэдэг чинь тэр чинь буруу газараа цацагдсан байна гэсэн утга тийм ээ. 또 이 돌밭에 떨어지게 돼도 그 흙이 얇은 것이 있어서 어, Мгм. 싹이 나오지만 결국 이 뿌리가 깊이 내리지 못합니다. За тэгээд чулуурхай хөрсөн дээр унах ч гэсэндээ ургаж байгаа юм болно тий. Гэхдээ доошоо нөгөө нэг хөрсөн нимгэн доошоо бүрэн суулгагдахгүй учраас торхноо ургаад орноо хатна гэсэн тий. 그리고 이 가시떨기도 마찬가지죠. 이 가시떨기에 뿌려지면 이 가시가 그 열매를 잘 맺지 못하도록 그렇게 막습니다. Тэр хогийн ургамлын дунд унахад ч гэсэндээ бас тэгсэн тийм ээ. Угаасаа тэр ургах гээд амхандаа тэр хөрсөндөө тий юу н үндэс нь суулгагдах гээд хичээж байгаа ч гэсэндээ хогийн ургамлууд түүнийг ингээд боомлно гэж. 자, 그래서 이러한 상태를 다시 이제 우리 마음으로도 비유할 수 있습니다. Бид хэзлээ ийм нөхцөл байдлыг одоо бид нэр өөрсдийнхөө сэтгэл зүрхтэй ч гэсэн бас холбож ойлгож болно. 즉, 이 가시떨기와 같은 마음은 이제 걱정과 근심, 그리고 여러 가지 유혹에 있는 그런 마음들을 가리킬 수 있습니다. Тэгээд хэдүүлэнгийнх нь одоо тэгээ энэ одоо хогийн ургамал гэдэг зүйлийг харах юм бол бидний ихээр бол тэг ямар нэгэн бид нар дотор байгаа хогийн ургамал болсон зүйл нь үнэхээр чинь юу гэх санаа зовөр байж болж гин тий өшөл одоо нэг зовнил байж болж гин эсвэл янз бүрийн өөрийн бодлууд байж болж гин тий. 또 돌밭과 같은 마음은, 그 마음이 아주 그 자기에 대한 그 완고한 마음이 있는 거예요. 단단한 마음, 강팍한 마음을 말합니다. За тэгэнгүүт тэр одоо тэр чулуутай хөрс гэхлээр чинь зөвхөн өөрийн ингээд бодол өөрийнх нь барьсан бодлууд тий энийг бас хэлж байгаа болох юм. 그렇기 때문에 나에게 맞는 말씀을 들을 때는 그 말씀이 잘 받아지는데, 그렇지 않을 때는 받아들이지 못합니다. Тэгэхээр тэдэнд яадаг гэхээр яг өөрийгөө хүлээж авмаар байгаа зүйлэл за энийг сонсчих гэдгээс сонсдог. Тэрнээс биш тэгээд сонсомооргүй байгаа юм сонсохгүй тий өөрийнхөө бодлоор ингээд буцаагаад барьцдаг ийм байдлууд байгаа юм. 자, 그래서 그러한 이 돌박과 같은 마음을 가진 자들은 어려움을 만나게 되면 넘어지게 된다는 거예요. За тэгэнгүүт одоо тэр нөгөө нэг тэр чулуурхаг хөрсийг өгсөн мөлий. Хэрвээ тэгэх юм бол асуудал гарч ирэхлээр шууд ундгаа гэсэн тий. 자, 이 길가에 떨어지게 되면 약한 자들이 아예 와가지고 그걸 다 뺏어간다 그랬습니다. За тэгэнгүүт яа гэсэн блэ хүмүүс аяанда тэр хөрсөн дээр унлаа гэхэд чинь одоо тэр нөгөө нэг тийм бодолтой хүмүүс байлаа гэхэд чинь юун дээр тэрийг хулгайлах хүмүүс хүрч ирнэ гэж хэлж. 자, 하지만 좋은 마음, 이 좋은 땅이 좋은 마음의 밭입니다. За тэгэнгүүт эсрэгээр нь бас юу орж ирлээ чинь гоё газар гэсэн тийм ээ сайн хөрсгөд нь болохоор чинь сайн сэтгэлийг илнэ гэсэн.
자, 거기에 떨어지면은 100배, 60배, 30배 결실을 맺는 거예요. Тэгэнгүүт тийшээ унах юм бол яа гэсэн бэ? 30 дахин, 60 дахин тэр бүхэл 100 дахин гэсэн. 자, 만약에 여러분 이렇게 면적으로 이렇게 네 가지 땅을 이렇게 비교를 해 봤을 때 이 좋은 땅 과연 얼마나 클까요? За тэгэнгүүт одоо бид нар харах юм бол тэгвэл ийм сайн хөрсгдөг зүйл тэгвэл хэр их байгаа бол аливаа юун дээр хэр их 자, байгаа бол 자, 어찌됐든 길가, 돌밭, 그리고 가시떨기는 어쨌든 세 개잖아요. 그리고 좋은 땅은 За 하나다, тэгэнгүүт 하나니까 за 어쨌든 энэ дээр 비교해 хэлсэн 봤을 харах юм бол 때도 тийм. 좋은 땅은 작습니다. Окей. За тэгэнгүүт дөрвөн янзын хөрс байгаа даа. Дөрвөн янзын хөрсүүдээ сэдвүүлээ харах юм бол юу яаж юм тийм ээ? Гурав нь буюу баг ихэнх нь янз бүрийн асуудалтай хөрснүүд. Тэгээд сайн хөрс гэсэн чинь тэр нь одоо ганцхан байгаа. 자, 그러니까 이 땅이라는 것이 넓어서만 되는 것이 아니고 또 볼 때 이렇게 좋아 보여서만 되는 것도 아니고 그 땅 재질이, 그 땅 자질이 얼마나 음. 좋은 땅이냐. 이제 그게 중요한 거겠죠. Мгм. Тэгээ эндээс бидэлээ харж болох юм нь хөрсөн тэгээ тэр талбай том байх нь ерөөсө чухал биш байх нь шүү дээ. Харин тухайн талбайн чанар нь ямар вэ гэдэг чухал юм. 여러분도 이제 그 농사를 하실 때 이 밭에서 그 하실 때 보면 아무 데서나 다 잘 되지 않죠. 분명히 좋은 땅이 있습니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ ялгаа нэг тийм газар тариал ногоо ч юм уу юм юм тарих бот дээр те бид нар ямар ч хамаагүй та газар чуу тарихгүй те. Тэгэхээр газраа харна, ажиглана, ямарлна. 자, 소리가 안 들려요. 네. Нэ? 소리가 끊겼었는데요. 네. 그래요? Бид нар нөгөө талбай том байлаа гэдээ ерөөсөө асуудал биш. Харин тэр юу н асуудал юм гэхэлэр чинь талбайны чанарт нь асуудал байгаа гэсэн. Чанар нэг чухал байна гэсэн үг. 자, 따라서 이 좋은 땅이라는 것은 이 좋은 마음인데, 착하고 좋은 마음인데, 그 마음은 말씀을 잘 듣고 깨달아서 결실하는 그러한 땅을 가리킵니다. За тэгэнгүүт энэ одоо сайн хөрс гэдэг чинь бол орчин сайн сэтгэл гэсэн шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл сайн сэтгэл гэж ямар сэтгэлийг хэлж чинь гэхэлэр чинь Бурхны үгийг сонсоод түүнийг ухаарч ойлгодог сэтгэлийг хэлж байгаа гэсэн үг. 자, 여기서 이제 지금 제가 좀 길게 설명드렸지만 강조하는 내용은 그 하나님 나라의 그 현재 어떻게 작용하는가에 대한 설명을 드린 겁니다. За тэгэнгүүт эндээс хэдүүлээ юг мэдэх хөглөр чинь одоо Бурхны хаанчлалын тий одоо Бурхны хаанчлалтай бид нэр хэрхэн ингээд нэг Бурхны хаанчлал дотор байх вэ гэдэг аргачлалуудыг эндээс мэдэж болохоор юм тийм ээ. 자, 우리가 그 네 번째 이 좋은 땅을 잘 기억하셔야 됩니다. За тэгэнгүүт хэдүүлээ дөрөвдөхийг нь сайн анзаарах хэрэгтэй гэсэн үг. 그러니까 이 열매를 많이 맺히려면 무엇보다 말씀을 잘 듣고 깨달아야 된다는 것입니다. Тэгэхээр бид нар хамгийн чухал юу гэхэлэр чинь хамгийн чухал зүйл нь бид нар үгийг сонсоод ойлгож ухаарах нэг чухал гэдгийг мэдэж болно. 자, 우리가 말씀을 잘 듣고 싶은데 항상 우리가 그러지 못하죠. За тэгэхээр бид нар ингээ харахаар те одоо Библийг ойлгоод ингээд Библийг уншаад байгаа хэрнээ ухаарахгүй ойлгохгүй зүйлүүд байдаг те. 때로 바빠서 분주하기도 하고 또 여러 가지 일을 만나고 어려움을 만나고 그런 가운데에서 말씀을 잘 듣기가 쉽지가 않습니다. Тэгэхээр бид нар одоо юу гэдгийг те тэр нөгөө нэг агуулгуудыг харахад нөгөө нэг бид нар яг өөрийнхөө хүслийн дагуу бол ойлгочмоор идэг. Гэтэл яг бодит байдал дээр болохоор чинь хэцүү байдаг тий. 네, 그래서 어,
이사야 선지자가 어떻게 예언했냐면 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못하리라 이렇게 말씀을 했습니다. За тэгээд Исая иш зүйлч Исая баг юу гэсэн лээ чинь та нар сонсоод байгаа боловч ойлгохгүй тий ингээд хараад байгаа боловч ухаарахгүй гэж хэлсэн байдаг. 자, 그 이유는 말씀에 문제가 있는 게 아니라 마태복음 13장 15절에 보면은 이 백성들의 마음이 완악해서 그러니까 마음이 완악하기 때문에 말씀을 듣지 못하는 겁니다. Аа. Энэ дээр харах юм бол тий нөгөө нэг тэр нь хүмүүс яагаад сонсоод байгаа мөртлөө ойлгохгүй хараад байгаа мөртлөө ухаарахгүй гэхлээр эзний үг тэгтлээ хэцүү юм уу гэдэг дээр ерөөсөө биш. Харин миний зүрх сэтгэлтэй миний сэтгэлийн хурс ямар байгаа вэ гэдгээс шалтгаалаад байгаа гэсэн. 여러분 그 원리를 분명히 아셔야 됩니다. Тэгээд бид нэр энэний одоо тэр зүй тогтлыг нь маш зөвөр ойлгох хэрэгтэй. 우리가 말씀을 듣는데 그 말씀을 깨닫지 못한 이유는 말씀에 있는 게 아니고 내 완고한 마음에 있다는 거예요. 내 마음 때문에 그렇다는 거예요. Аа. Тэгэхээр бид нар яаж юм тэгэхээр чинь бид нар өсний үгээс сонсоод ойлгохгүй байна гэж байгаа бол энэ нь Библийн үгнээс болоод байгаа мөрөөсөө биш. Харин миний дотоод байгаа сэтгэлийн маань хүрснөөс болоод байгаа гэсэн үг. 자, 그러면 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл бид нэлээ яах ёстой гэж бодож байна. 그러한 마음 가운데 있을 때, 그 마음이 좋은 마음이 되도록 하나님 앞에 회개하고 간절히 기도를 해야 되겠죠. Тэгэхээр бид нэр яах ёстой гэхээр энэ хөрсөө өөртөө тордох ёстой. Тордохын тулд эзний өмнө ирээд гимшээд цэгцлээд залбираад ингэх хэрэгтэй. 내가 이해하려고 해서 이해가 되어지는 게 아닙니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл хүн юу гэдэг би ойлгочихъя гэд хүсээд за өнөөдөр би ойлгоё. За өнөөдөр би ойлгохгүй гэдэг нь өөрийн миний хүслийн дагавар болдог юм биш. 하나님께서 깨닫게 해주셔야 돼요. Бурхан өгөх хэрэгтэй. Тэгжээж би ойлгоно. 그런데 하나님은 겸손한 자에게 내가 함께 하겠다 이렇게 말씀하십니다. Тэгээ бурхан юу гэсэлэр би 11-тэй хамт байна гэсэн байдаг. 자, 그러니까 어린아이와 같이 이 마음이 겸손한 그러한 분들은 하나님 말씀을 잘 깨닫게 되는 거죠. Тэгээ юу гэхлээр чинь ялх хүүхэд шиг одоо хүүхэд шиг цайлхан нэгэн нь эзний үгийг ойлгоно гэсэн. 자, 그래서 지금 현재는 그 하나님 나라가 이 부분적으로 성취를 이루게 됩니다. 부분적으로. Тэгэнгүүт дараад нь хэлэх чинь бурхны хаанчлал яна гэсэн бэ? Одоо ингээд тусгай юугаар шат дараалалтайгаар бий болно гэсэн тийм ээ. 하지만 점점 하나님 나라의 말씀을 받아들이는 모든 곳에서 결국 많은 열매를 맺히게 됩니다. За тэгэнгүүтээ эзний хаанчлал дээр тэр хөрс ингээд хөрс биелэл болоод урлаа гэхэд асар их үр жимсийг хураана гэсэн. 자, 제가 방금 좀 길게 설명해 드렸지만 예수님께서 우리가 결실을 맺기 위해서 바라고 해야 할 일이 무엇인가? 그것을 우리에게 가르쳐 주신 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ юун дээр эзэн тайлбарлаж байгаа зүйлүүдийн хэдлээ харах юм бол Тэнгэрийн хаанчлалын талаар ярихдаа хаанчлал бол одоо байгаа түүнийг бид нэр одоо сэтгэлийн хөрсүүд их чухал байна гэдгээр ярьж байгаа тийм ээ. 자, 이 뿔을 잇는 그러니까 이것이 바로 우리가 선교하는 일이 되겠는데, 예, 하나님께서 그 결실을 맺게 해주시기 때문에 우리는 열심히 순종해서 그 일을 해야 됩니다. Тэгээ бид нар энэ үр цэцэн гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ? Бид нар эзний үгийн дагуух тэр одоо тунхаглалыг буюу сайн мэдээ тарааж байгаа гэсэн утгыг хэлж байгаа тийм. Гэхдээ бид нар эцсийн дүнгийн юу гэдэг нь энэ тараахгүй гэдэг ингэж тарах биш. Бид нэр зүгээр дамжуулах хэрэгтэй. Үр дүнг нь бурхан өөрөө шийдэх болно. 예, 방금도 이 씨앗이 어디 한 군데만 뿌려진 게 아니고 예,
길가에도 뿌려지고 바위 틈에도 뿌려지고 가시떨기에도 뿌려지고 모든 곳에 이게 다 예, 뿌려지는 것입니다. Тэгээ энэ сая хэлсэнчлэн те үр цацхад олон төрлийн хөрсөн дээр унжижсэнчлэн таны те миний дамжуулж байгаа сайн мэдээ ч гэсэн те олон өөр өөр хүмүүсийн хөрстэй хүмүүс төр очих болно. 하지만 좋은 땅에서는 100배, 60배, 30배 결실을 맺는다. Гэтэ бид нар тэр хөрсөө мэдэхгүй ч гэсэндээ сайн хөрсөн дээр унах юм бол тэр үр жимс нь 30 дахин, 60 дахин, тэгээ 100 дахин илүү үр жимс гаргах болно. 자, 우리는 그 결실을 바라보면서 우리가 하나님 말씀을 순종하며 나아가는 거죠. Тэгээ бид нэр яах вэ гэхээр эзний тэр одоо тий эзнээс өгөгдөж байгаа тэр үр дүнг харахтаа дуулууртаагаар дахиад ингээд өрөөдөө засах болно. 자, 하지만 이 결실하는 과정이 쉽지는 않습니다. Тэгээ эцсийн дүндээ харахаар яа дэлэр чинь тэр одоо юу гэдэг нь үр жимс гаргах, үр дүн гаргана гэдэг чинь бол амар зүйл биш байх нь шүү дээ тий. 그것이 우리에게 많은 인내를 요구합니다. Тэгээ биднээс яг үр дүндээ нөгөө нэг тэрээ бид нар өөрсдөө тариачин гэх юм бол тий тэр зөв хөрсөө олж ургаад ингээд бол төвчээр шаарддаг биднээс. 우리가 씨를 뿌리자마자 마음이 급해가지고 열매를 보고 싶어서 뭐 금방 이렇게 파헤쳐가지고 그렇게 한다고 해서 잘하는 게 아니죠. Тэгээ бид нэр одоо юу гэдэг нь те өөрөө цацчихгоотаа шууд маргааш нь ургуулчих гээд ч юм уу те тэгээд яарад иж болохгүй. 그러니까 여러분 말씀을 듣는다고 해가지고 바로 막 듣는 순간 믿음이 자라나고 열매 맺고 그러지 못합니다. Тэгээ бид нэр үгийг сонссонгууд л шууд маргаашаас нь те тэг үр жимс ургаал тэг өөрчлөлт гараал итгэл төрөөл ингэнэ гэж байхгүй. 왜냐하면 우리는 순종해서 말씀을 전할 뿐이지 잘하게 하는 분은 하나님이시기 때문에 그래요. Яагаад тэгэхээр бид нар бол зөвхөн дуулууртаагаар үр цацглаар эзний дага эзний хэлний дага цацдаг. Харин ургуулдаг нь бурхан байгаа. Амен. 자, 그런데 하나님이 그 잘하게 하는 그러한 모습들을 우리 눈에 보이지 않게 하십니다. Тэгээ бурхан харин ургуулахыг яаж ургуулдаг гэсэн бэ? Яг ил тод бишээр миний нүдэнд харагдахгүй байх учраас ургуулна гэсэн. 아이들이 이제 시간이 지나면 키가 이렇게 점점 커가죠, 그죠? Хүүхдүүд тгийг харах юм бол тэгээд юу хүүхдүүд болохоор яадаг вүлээ? Нэг мэтгэл том болцсон байдаг те. 그런데 여러분 그 자라나는 게 막 보입니까? 눈으로? 이렇게 막 1cm, Биднэрт 2cm одоо юу 자라는 гэхээр 게 눈에 ингээл 안 нэг 보이죠? бас бидний нүдэнд харагддаггүй шүү дээ тий. Хувцаар нь л хэмжин хэдүүлээ. 시간이 지나 보니까 어느새 이렇게 크고 또 커가고 그런 것입니다. Тэгээд цаг хугацаа өнгөрсний дараа нэг мэдсэн чинь л айгүй том болцсон байдаг нэг аманд багтсан жаахан хөөлнө гэдэг. 이 생명의 역사가 바로 그런 것입니다. Энэ нь яг ижлэх нөгөө амийн тий одоо тэр эзний үйлчлэл эзний ажилдаа яг ижлэх юм ба. 네, 그게 정말 신비로운 일이죠. За тэгэнгүүт энэ үнэхээр гайхалтай, сонирхолтой. 보이진 않는데 분명히 자라나고 있는 것입니다. Харагдахгүй хэрнээ яахаарахгүй ургаад идэх. 그러니까 하나님께서 그러한 일을 하신다는 겁니다. Тэгэнгүүт бурхан харин яаж юм гэхэлэр чинь яг тэр мэтчлэн ажилласаар л байгаа буюу бурхан өөрөө тэр ажлаа хийсээр л гэдэг. 자, 그리고 이어서 마태복음 13장 24절부터 30절에 보면은 또 세 가지 비유가 또 나옵니다. За тэгээ цааш нь үргэлжлүүлээд хэдүүлээ харах юм бол яжэлэр чинь Матай номны одоо юун дээрээс 13-ын 24-өөс 30 тий 36-аас 43 ингээ харах юм бол дахиад одоо нэвэлт 3 юм зүйлэл гарч ирж байгаа. 자, 여기서 중요한 비유 중에 하나가 바로 가라지 비유입니다. 가라지 비유. Гараажи. 네, 가라지. 그러니까 25절에 보면은 가라지 나와요. 가라지. 네. 마태복음 13장 25절에 보면은 가라지. 25절. 네. 13장 25절에 보면은 곡식 가운데 네. 가라지를 덧뿌리고 왔다 그랬어요. 네네네.
За тэн дээр бас дахиад яаж нэрсэн хогийн зэрлэг ургамлын талаараас ярьж байгаа. 자, 그러니까 이 가라지는 이 쓸모없는 것들을 말합니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрэн дээр яаж нэхлэх чинь юун дээр хэрэгцээгүй гэсэн үг шүү дээ тий. 그리고 이 가라지가 이 곡식 옆에 붙어서 때로 방해하기도 합니다. За тэгэнгүүт тэр хэрэггүй зүйлүүд нь яадаг гэхэлэр чинь сайн зүйл ургах гэхлээр нь хажуу талаас нь цаад болдог гэж. 자, 그러니까 이 비유는 하나님 나라가 이 세상에서 이제 분명히 이 활동하고 있지만 그 안에 다른 나라들도 활동하고 있다는 말씀을 우리에게 해주시는 겁니다. За тэгэнгүүт тэн дээр яаж нэхлэх чинь тэр Бурхны хаанчлалд тий Бурхны хаанчлалын хажуугаар Бурхны хаанчлал өсөхийн хажуугаар яхаа аргагүй муу нэгэн зэгтэндээ ажилдаг гэдэг эндээс харж байна. 자, 우리는 알고만 있으면 좋겠는데 아쉽게도 그 가까이에 그렇지 않은 그렇지 않은 가라지들이 많다 말씀을 해주시는 겁니다. Тэгээ бид нэр болохоор Бурхны хаанчлал руу ингээ анхаардаг тий Бурхны хаанчлалын талаар их ярьдаг. Гэхдээ түүний хажуугаар муу нэгэн ч гэсэндээ хичээнгүй л ажиллаж байгаа гэдэг энэ дээр бас хэлж өгч байгаа. 자, 이 비유에서 또 중요한 이 교훈은 뭐냐면 알곡과 같은 참된 것도 있지만 그러나 그렇지 않은 거짓된 것들도 함께 있다라는 같이 있다라는 것을 보여주는 거예요. За тэгэхээр эндээс бид нар мэдэх нь болохоор чинь сайн болоод зөв зөвлөд засралтгүй хөгжиж байгаагийн хажуугаар тий саар болоод одоо саар саад болох саар зөвлөд бас хажуугаар нь бас давхар тасралтгүй бас хөдөлж байгаа гэдэг бас сануулж. 자, 그러면 우리가 여러분 그 두 개가 있으면 가라지를 빨리 치워버리면 좋겠죠. 빨리 뽑아버리면 좋겠죠. Тэгээ бидний бодлоор болохоор чинь хөрсөнд ингээд те сайн зүйл суулгагдсны хажуугаар саар муу зүйл суулгах юм бол болж зүгээр тэрийг таслаад хайчмаар санагдана тий. 자, 그런데 밭의 주인이 뭐라 말하냐면 예, 그러다가 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑히게 되니 그냥 두어라 이렇게 말씀합니다. За тэгээ тэр Библийн ишлэлийг зүйрлэг харуулж өгсөн бэлээ. Чи сайныг нь мууг зулгаах гэж байгаад сайныг ч гэсэн гэмтэж магадгүй учраас түр үлдээчихээ гэж хэлсэн бэ. Түр байжээгээ гэсэн. 그리고 마지막 추수 때 곡식은 모아서 곡간에 들어가지만 가라지는 다 불에 태워진다라고 말씀합니다. За харин дараа нь юу гэхээр эцсийн цаг нь болох үед те тэр бүгд хураагдана. Хураагдахтаа сайн зүйлүүд нь сайн тал руугаа харин сар буу хогийн ургамлууд нь гал руу шатагдана гэж хэлсэн. 자, 이 비유를 우리가 잘 이해를 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр энэ одоо юу харьцуулалтыг сайн ойлгох хэрэгтэй байгаа даа. 그러니까 지상의 교회는 바로 이러한 모습들이 있어요. За энэ дээр харах юм бол те чуулганы байдлуудыг харах юм бол ийм нөхцөл байдлууд юу байдаг. 참 성도도 있지만 그렇지 않은 거짓된 자들도 함께 있습니다. Тэгээ бид нар чуулган дотор ч гэсэндээ итгэгч гэсэн нэрийн дээр харах юм бол жинхэнэ итгэгч нар ч байдаг. Итгэгч нэр зөөсөн хүмүүс ч гэсэн байдаг. 그런데 문제는 이 거짓된 자들이 참된 성도들을 힘들게 해요. Гэтэ яг үнэндээ харах юм бол тэр тэр жинхэнэ итгэгч хүмүүсийг яадаг гэхээр тэр одоо итгэгч нэр зөөсөн хүмүүс ингээд үргэлж хажуу талаас нь хэмэлж идэг. 그러면 우리 마음에는 그런 거짓된 자들이 하나님께서 다 이렇게 몰아내게 해주면 좋겠다 그런 마음이 들죠. Тэгээ бид нэр юу гэдэг гэхээр тэгж харахлаараа тэгээ эзэн хурдан одоо зохицолчихгүй байх та гэж бодох гээд. 하지만 하나님은 그렇게 안 하시겠다고 말씀해 주시는 겁니다. Гэтэ бурхан харин юу гэвэл чинь тэгэхгүй гэж хэлсэн. 이 마지막 때 내가 그들을 심판할 것인데 그때까지 잘 참고 견디라고 우리에게 말씀해 주는 거죠. Тэгээ харин юу гэвэл чинь эцсийн өдөр аяанда тэр зохицуулагдана шийдэгдэнэ. Тийм учраас тэр болтол нь сайн одоо тэг шийдэрээ. Тэгээ сайн байж байгаа гэж хэлсэн. 그러면 왜 가라지를 옆에 두셨을까요? За тэгвэл бурхан
Тийм яагаад тэрийг ингээд тийм тэр хогоо ургамлуудыг авахгүй гэж байгаа юм болоо. Түр байж гэсэн болоо. 자, 하나님은 우리가 이 그러한 가라지를 통해서 어, 우리가 잘 참고 견디기를 원하시는 겁니다. Тэгээ бурхан харин яаж хэлэх чинь тийм одоо бидний хажуудалд байгаа тийм одоо өргөстэй тийм өргөс хүмүүс зүйлүүдээр яах вэ? Бидний тодорхой хэмжээний төвчээрийг ингээд сургахыг хүсдэг гэж. 그리고 또 하나는 하나님께서 하나님이 이 선택하기로 예정된 자들이 있고 또 그렇지 않은 자들이 있다라는 것을 우리에게 또 알게 해주시는 겁니다. Тэгэхээр бидний яаж хэлэх чинь тийм зүйлсүүдийг бид нэр тий тодорхой хэмжээгээр бурхан бүгдийг мэдж байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүсийг байлгаж байгаа гэсэндээ бурханы одоо тий одоо бас төлөвлөгөө гэдэг бас мэдэх хэрэгтэй. 자, 그런데 여기서 우리가 주의해야 될 것이 있는데 지금은 가라지처럼 보여지지만 그가 정말 가라지인지는 우리는 알 수 없습니다. За тэгэнгүүт хэдүүлээ яадаг гэхээр бид нэр өөрсдийнхөө бодлоор энэ яг тэр байх, энэ яг биш байх гэж ялгачих гээд байдаг. Гэхдээ хүн өөрөө тэгж ялгаж чадахгүй гэсэн. 그거는 하나님만이 아시고 하나님이 결정하시는 문제입니다. Тэгэнгүүт өөрөөр хэлэх юм бол тэрийг одоо зөв бурууг нь хэн ялгах вэ гэхэлэр чинь бурхан л ялгана. 그래서 우리가 이제 신앙생활 할 때 그 믿음이 좀 없는 자들에 대해서 우리가 그들이 마치 가라지인 것처럼 악한 자인 것처럼 그렇게 단정지어서는 안 됩니다. Тэгэнгүүт одоо яаж хэлэх чинь бид нар болохоор чинь яг өөрийнхөөрөө бол сэтгэл хөдлөлөөрөө л дайрчих гад. Энэ бол тэр хүн бах, энэ бол биш бах гэж ярьчих гад тий. 그리고 비록 우리가 그들로 인해서 어려움을 당한다 할지라도 하나님이 반드시 승리하신다. 우리 믿고 믿음으로 나아가는 것입니다. Тэгээ харин бид нар яах вэ гэхэлэр чинь бурханд найдвараа тавиад магадгүй тухайн үед хэцүү байж байх л да. Гэтэ эцсийн дүндээ бол бурхан заавал ялалтыг өгнө гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Амен. 그게 좀 힘들죠, 여러분. 그런 모습들이 상당히 우리를 힘들고 어렵게 만듭니다. Ясим дээр бид нар тийм байдлууд хамгийн хэцүү бас байна. 왜냐하면 이 교회 안에서 그래도 내가 믿는다고 했을 때 정말 착하고 충성된 종들이 와서 이렇게 하면 좋겠는데 그렇지 않은 자들도 많이 있다라는 부분이 참 때로 이해가 안 될 때가 있죠. Мгм. Бид нарыг ингээ харахад те бид нар болохоор чинь итгэвч хүн гэх юм бол маш тийм одоо те хамтран сэтгэлээр бол дуулууртай юм хэлвэл заа гэж босоол те ингэчих тийм хүмүүсийг бид нар хүсэж байдаг. 하지만 믿음은 우리의 이해를 떠나서 하나님의 말씀을 잘 듣고 그 말씀대로 우리가 따라가는 것이 믿음입니다. Гэтэл итгэл гэдэг зүйл нь тэгвэл юу юм бэ гэнгүүт эзний үгийг анхаарад үгийн дагуу яг үйлдэх гээд явж байгаа тэр алхмууд бол итгэл болж. 자, 세 번째는 이 마태복음 13장 47절에서 50절에 있는 이 그물 비유입니다. 그물 비유. За тэг гурав дахь нь болохоор чинь Матай номны за гурав дахь нь болохоор чинь Матай номны 36-аас 43 дээр байгаа агуулга байгаа. 그래서 이제 이 바다에 가서 이제 그물로 이제 고기를 잡는 거죠. За тэрэн дээр болохоор чинь юуны талаар чинь одоо юуны загасчны торн зөвлөл байгаа тийм ээ. Далаад очиод ингээ загас барьдаг тор шиддэг. 하지만 거기 잡힌 거 다 먹는 게 아니고 이 좋은 것만 이제 그릇에 담고 나쁜 거는 먹지 못하는 건 다 버리죠. Тэгээ тэн дээр гэхдээ ингээд тор шидэд баригдсан агуулгуудыг хэдүүлээ харах юм бол тэндээс баригдсан болгоныг хүмүүс идэхгүй тэндээс харин харж агаад одоо идэж болохыг нэгдэн болохгүй нүдэн бүгдийг хаяна гэсэн үг. 자, 앞에 가라지 비유하고 좀 비슷합니다.
За өмнөх одоо тэр юутай ижилхэн биш үү тийм ээ нөгөө хогийн ургамлуудтай ижилхэн гэсэн үг. 자, 결국에는 이 교회가, 이 지상의 교회가 이 현 세상에서는 결코 완전한 것이 아니다라는 사실을 말해줍니다. Аа. За тэгэнгუთ энэ дээр харах юм бол тийм аливаа зүйл дээр одоо бүх зүйл төгс тэг 100% өссөн юм байхгүй. 마태복음 13장 32절에는 이제 31절, 32절, 31, 32절 거기 이제 겨자씨 비유가 있죠. 겨자씨. За хэдүүлээ за хэдүүлээ Матай номны 30 тэр Матай номны 13-ийн 3 бас 32 дээр харах юм бол энэ болохоор чинь бас хогийн ургамал гэж гарч байгаа тийм ээ. 자, 이 겨자씨가 지극히 작은데 그것이 커가지고 나중에 큰 나무가 돼서 공중의 새들이 거기에 깃든다 이렇게 말씀합니다. Тэн дээр нэг гिचийн үр гэж гарч байгаа. Тэгэхээр тэр гिचийн үр гэдэг чинь гिच мод болохоор яаж байгаа гэхээр чинь асар жижигхэн байдаг өөрөө. Тэгтээ тэр ургахлаарэ асар том мод болдог гэсэн тийм. 하나님 나라가 그 겨자씨처럼 굉장히 미약해 보이는데 그러나 나중에는 그렇게 하나님께서 엄청나게 크게 확장하신다는 것을 비유로 말씀하신 겁니다. Тэг бурхан юу гэсэлэр чинь эзэн Иесус болохоор тэр бурханы хаанчлалыг мөн тэр одоо гिच модны өвтө зүйлүүд тийм эхлээд маш жижигхэн байдаг. Гэтэ тэр явандаа асар ингээд том болноо гэсэн. 다시 말하면 이 복음이 전 세계에 퍼져서 성장하게 된다는 말씀을 하시는 겁니다. За дахиад өөрөөр хэлье гэх юм бол эзний хаанчлал бурханы хаанчлал болохоор яг л эхлээд бяцхан зүйлээс эхэлж болно. Гэхдээ бүх дэлхийг түгсэн тийм асар том зүйл болно гэж хэлсэн. 네 번째는 이 누룩의 비유입니다. 누룩. 마태복음 13장 33절 누룩 비유. За дараагийнх нь болохоор юу Матебоком 13장 гэж юм уу? 네, 33절. 33절. 네. За энэ дээр харах юм бол 3 дахь зүйл нь болохоор юуны талаар гарч ийн гэхээр хөрөнгөний талаар зүйл яригдж байгаа. 누룩. 자, 이 곰팡이죠. 이 누룩이 아주 소리 없이 순식간에 이렇게 퍼지는 걸 우리가 볼 수 있습니다. Хэдүүлээ хөрөнгөний талаар ингээд би бодно те тэр өсөж байгаа нь мэдэгдэхгүй дуу гарахгүй гэхдээ богино хугацаанд хурдуусдаг. 성경에서 누룩은 좀 부정적인 의미도 있지만 여기서는 좀 긍정적인 의미, 이렇게 빨리 퍼지게 된다. 그러한 모습을 보여주는 겁니다. Библиэлд хөрөнгө гэдгийг жоохон нөгөө сөрөг утгаар нь ч гэсэн бас илэрхийлдэг тийм ээ. Харин энэ дээр харах юм бол илүү нөгөө эерэг утгаар нь буюу Бурхны хаанчлалыг ч гэсэндээ бас хөрөнгөтэй зөвлөсөн байна. 따라서 하나님의 나라가 확장되는 게 느릿한 것처럼 보이지만 실제로는 이 누룩처럼 엄청나게 이렇게 세력을 나타낸다는 것을 알려주는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр болохоор Бурхны хаанчлал гэж бодглохлоор удаан чимээгүй тэ даалгуурхан гэж бодогдох гэдэг. Гэтэ энэ дээр харах юм бол үгүй ээ гэсэн тэ чимээгүй байж болно. Гэтэ маш хурдан хөрөнгө шиг ингээд өснөө гэсэн. 자, 따라서 지금 우리가 앞에 그 쭉 살펴봤던 그 비유들이 하나님께서 어떻게 우리 성도들이 자라나게 하시는가, 이 교회가 지상에서 어떻게 성장하게 되는가라는 모습을 우리에게 말씀해 준 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хэдүүлээ саяны хүртэл үтсэн бүх агуулгууд нь болохоор ч тийм бурхан өөрийнхөө хаанчлалыг төлөвлөхийн тулд тийм өөрийнхөө хаанчлалыг буюу чуулганы тэр хөгжлийг хэрхэн одоо ямар байдалтайгаар явуулдаг вэ гэдгийг л харлаа тийм ээ. 자, 그다음은 이 하나님 나라의 가치, 얼마나 가치가 있는가 여기서 보겠습니다. За одоо хэдүүлээ юуны талаар үзэж байгаа гэхээр үн цэнийн талаар бурханы хаанчлалын үн цэнийн талаар үзье. 제가 좀 좋아하는 말씀인데 마태복음 13장 44절 말씀인데 천국은
감추인 보화 같다라고 했습니다. Мгм. За одоо энэ дээр пастрын манд дуртай ишлэл гинэ. Матай 13-ийн 34. За энэ дээр харах юм бол юуны талаар гарч ирэхлээр чинь Тэнгэрийн хаанчлал бол юутай адилхан бэ? 음. 아, 여러분도 마태복음 33장, 아니 그러니까 아니 13장, 13장. 13장 34절이요? 아니 44절. 아, 44. 44절. 예, 죄송해요. 아, 네. За, энэ дээр болохоор Матай 13:44 дээр гарч байгаа. Тэнгэрийн хаанчлал бол талбайд нуусан эрдэнэтэй адил юм аа гэсэн байна. 자, 여러분 봄을 다 좋아하시죠? 봄을. 봄을 싫어하는 사람 없으시죠? Энэ донд одоо эрдэнэсэнд дургүй хүн байна уу? Бүгд л дуртай да тий. 저도 봄을 좋아합니다. 너무 좋아합니다. 봄을. Би ч гэсэндээ дуртай, үнэхээр дуртай. 그런데 문제는 이 천국이 이 보안대에 그게 감추어져 있다는 거예요. Аа. За тэгэнгүүт энэ Тэнгэрийн хаанчлалыг бас Эрдэнэ гэсэн тий. Гэхдээ тэр Эрдэнэ яа гэсэн бэ? Ямар Эрдэнэ гэсэн чинь нуугдсан байгаа Эрдэнэ гэсэн. 자, 세상에도 보화들이 많이 있습니다. Энэ дэлхий дээр ерөнхийдөө янз бүрийн ийм одоо Эрдэнэсүүд олон байгаа. 근데 그 보화 중에서 가장 이 가치 있는 보화는 사실 많지 않습니다. Гэтэ яг ингээд Эрдэнэүүдийг харж байхад гэж тий одоо маш үнэтэй гэх юм хамгийн үнэтэй гэсэн тийм одоо үнд ордгууд нь болохоор их цөөхөн байдаг. 예를 들면 이제 누구나 다 하나씩 있다 그러면 그건 보화가 아니죠. Өөрөөр бичээлэх юм бол одоо юу гэдгийг хүн болгонд байдаг зүйл гэх юм бол тэр чинь тийм Эрдэнэ мэт тийм ховор чухал гэж харагдахгүй тий. 따라서 이 보화는 감춰져 있기 때문에 그것이 더 어떤 것보다 그 가치가 큰 것입니다. Тэгээ ялангуяа тийм Эрдэнэуд болохоор зүгээр баруун гар кармантай ихэл баригдаг биш тий. Тэр чинь нуугдсан хүч хөрж орж иж авдаг зүйл гэдэг утгаараа илүү үнд үрдэг. 그렇기 때문에 하나님 나라를 이 감추인 보화 같다 이렇게 비유를 하는 것입니다. Тэгээ энэ дээр тэр утгаар юу гэсэн бэлээ? Бурхны хаанчлыг бол тий нуугдсан Эрдэнэтэй адилаа гэж хэлсэн ба. 여러분들이 이 감추인 보화에 대한 이 비밀을 좀 잘 한번 생각해 보시면 이게 우리가 다 이 보화를 갖고 있다라는 엄청난 그러한 은혜를 깨닫게 될 것입니다. Тэгвэл энэ одоо нуугдсан байгаа Тэнгэрийн хаанчлал тий энэний талаар хэдлээ ойлгох юм бол та болон бид нэр үнэхээр тийм чухал Эрдэнэнийг өөртөө олцсон байгааг мэдэх болно. 그래서 이 본문의 내용을 보면 그 부활을 발견한 후 숨겨둔다 그랬어요. 숨겨둔다 그랬습니다. Тэгэнгүүт цааш нь харах юм бол үсэн блэ Тэнгэрийн хаанчлалын тэр Эрдэнэнийг тэ олчих юм бол бид нэр яа гэсэн бэ хүмүүс нуун гэсэн тэ буцаагаад нуун. 여러분들도 귀중한 거 어디 다 이렇게 숨겨두셨죠? Магадгүй одоо бид нар ч гэсэндээ нэг өөрсдөд нь биднэрт чухал гэж бодогдсон юм да хамаагүй ил байлгаад байдгүй те нуудаг. 여러분들도 소중하게 여기는 것들은 여러분들만이 아는 그곳에 아주 거기다 숨겨 놓습니다. Тэг бид нар ч гэсэндээ өөрсдөө те яг надад хэрэгтэй гэсэн тийм чухал зүйл байх юм бол бид нэр бусдаас нуудаг шүү дээ те. 그리고 기뻐한다 그랬습니다. За тэгэнгүүт одоо энэ дээр Тэнгэрийн хаанчлалыг олохдоо нуун дараад нь маш их баярлна гэж. 그리고 돌아가서 자기 소유를 다 팔아서 그 밭을 산다. 이렇게 말씀하고 있습니다. За тэгэнгүүтээ яа гэсэн лээ. Тэгээд очиод тэр талбайг худалдаж авахын тулд өөртөө бүхнээ зарнаа гэсэн тийм. 그러니까 이 보화는요, 진짜인 거죠. 진짜 세상에서 어느 것도 비교할 수 없는 진짜 보화를 말하는 것입니다. За энэ дээр болохоор чинь энэ дэлхий дээр зөөрлөхийн аргагүй жинхэнэ тэр одоо Эрдэнэний талаар ярьж байгаа тийм. 놀라운 것은 이 보화는 또 예수 그리스도를 가리키기도 합니다. За гайхалтай нь юу гэхээр чинь энд ярьж байгаа нь Эрдэнэ гэдэг зүйл юу гэж байна. Энэ бас Есүсийг бас заадаг.
예, 그렇기 때문에 믿는 우리들도 우리 안에 다 보아가 예수님, 보아 대신 예수님이 우리 안에 다 있는 것입니다. За тэгэнгүүт биднэрт дотор юу байгаа лээ? Бид нар чинь тэр нуугдсан эрдэнэ болсон Иесусыг хүлээж авсан хүмүүс шүү дээ, тийм ээ? 자, 그 보아로 인해서 예수님으로 인해서 우리는 예, 이 세상에 무엇보다 비교할 수 없는 그런 값진 그런 보아 같은 하나님의 자녀가 다 된 것이죠. Тэгээ бид нар бас яасан бэлээрээ эзнээс дамжуулаад тийм ээ? Энэ дэлхийд юунаас үнэтэй Бурхны хүүхэд болсон байгаа. Аннян. Аннян. 어, 마태복음 13장 45절에 있는 이 진주 비유도 마찬가지입니다. За энэ дээр хэдлээ харах юм бол Матай 13-ын 45 дээр гарч байгаа. Эрдэнэ сувгны царах зүйлүүд байгаа тийм ээ. Энэ ч гэсэндээ мөн юутай адилхан бэ? Бурхны хаанчлалын зүйлүүд ижилхэн баг. 이 진주를 얻기 위해서 모든 소유를 다 팔아서 그 진주를 삽니다. За тэгээ тэр сувдаг юм гэсэн бэ? Би өөртөө авахын тулд те өөртөө бүх зүйлүүдийг зарна гэж. 이 모든 소유라는 것은 내가 가지고 있는 시간, 물질, 내 모든 것들을 다 여기서 말씀하는 겁니다. За энэ дээр ихлээр чинь надад байгаа бүх зүйл үнэт зүйлчлээ чи юу байх вэ? Эд хөрөнгө байна, цаг байна, тэ юу гэх юм те бүгдийг ингээ би зарцуулаад тэрийг авахын тулд хичээх болно гэсэн үг. Сувдаг авахын тулд. 그것들을 이 보화를 위해서 기쁨으로 다 사용하는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл тэр биднээс гол хэрэгтэй зүйл нь юу юм бэ? Тэр эрдэнэ л байгаа гэсэн үг тий. Тэгэхээр тэр эрдэнийн төлөө бусад зүйлсүүдээ хүмүүс ингэ зоригтойгоор ойлгож явуулсан бол зоригтойгоор буцаад зарна гэсэн. 이 세상의 이 보화를 가리키는 게 아닙니다. За тэгэнгүүт энэ ч хэлж байгаа энэ эрдэнэ гэдэг зүйл чи юу гэхээр чинь энэ дэлхийн одоо эрдэнийн талаар юу ч яриаггүй гэдгийг бид нар мэдж байгаа тийм ээ. 이 하늘의 보화는 이 신령한 보화를 가리키는 겁니다. За харин энэ тэнгэрийн одоо тэнгэрийн тэр эрдэнэ гэдэг зүйл болохоор чинь тий сүнсний зүйлийг ярьж байгаа зүйлээ. 즉 여러분들이 하늘의 보화를 많이 쌓아두면 그것은 영원히 남게 되는 겁니다. Тэгээ бид нэр нэг удаа тэрнийг ингээ авчих юм бол тий энэ нь мөнхөд надад ингээ байх болно. 하지만 세상의 보화들은 그렇지 않습니다. Тэгээ харах юм бол энэ дэлхийн одоо тэр зүйлүүд нь тийм биш гэсэн. 그리고 그것은 우리가 죽으면 더 이상 우리의 것이 되지 않습니다. Тэгээ бас энэ дэлхий дээр хураасан зүйлсүүдийг яадаг вэ? Эцсийн дүндээ бид нэр энэ дэлхийг орхилоо гэхэд бүгд бас бид нар тэрийг аваад явахгүй дагаад 우리가 하늘의 보화를 쌓는다는 것은 나를 위해서가 아니고 하나님을 위해서 하나님 말씀대로 순종함으로 내가 사용한 시간이나 물질 이런 것들이 다 하늘에 쌓여지게 되는 것입니다. тэгээ бид нэр тэнгэрийн хаанчлалын энэ тасаарах зүйлийг олж авах гэдэг гэхээр чинь бидний одоо байгаа зүйлээ бид нэр орхиж болох ч гэсэн дээ. Ирээдүйд тэр нь дахиад бидний төлөө хөрөнгөлөж байсан тэнгэрт. 여러분들도 이런 보화가 하늘에 많이 쌓여 있기를 바랍니다. Амен. Тэгээ бидний таны тэр хөрөнгөтэй нь тэнгэрт ариунаар хоригдлогдсон байх болтугай гэж юу? 사도 바울도 주님을 만난 이후에는 주님을 만나고 나서부터는 세상의 모든 것들을 다 배설물로 여겼다 그렇게 고백을 합니다. 아, 누구 말씀하셨어요, 목사님? 사도 바울. 아, 사도 바울. 예. Илч Паул юу гэсэн гэхээр чинь эзэн Есүсийг олсныхаа дараа юу гэсэн лээ? Би энэ дэлхийн бүх зүйлийг оллоо гэж хэлдэг. 다시 말하면 우선순위가 이 세상이 아니고 하나님, 예수 그리스도 그분의 말씀이 가장 먼저 앞에 두게 된 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэрийг яасан гэхээр чинь энэ дэлхий дээр тэг бүх зүйлээс илүүгээр эзэн Есүсийн тэг сайн мэдээг одоо тооцдог болсон гэсэн үг байна.
뭐 돈도 필요 없고 뭐 세상 거 다 필요 없다. 이것은 잘못된 생각입니다. Ер нь бол одоо юу гэх хүмүүс тэгж боддог тийм. Энэтхий дээр хаад юу ч хэрэггүй, тийм мөнгө ч хэрэггүй, бүх юм хэрэггүй гэж боддог. Хит туйлширдаг. 하지만 우리는 그것이 나의 유일한 목적이 아니라 그것을 가지고 하나님의 나라와 의를 위해서 사용하는 것입니다. Ингээ бид нар харин яадаг гэхэлэр чинь тэд нар надад хэрэггүй биш. Би зүгээр тэрийг яадаг юм бэ? Энэ дэлхий дээр амьдрахдаа Бурхны хаанчлалын төлөө зогсох үедээ хэрэгэлдэг зүйлүүд байна. 마태복음 25장 14절에서 30절까지는 달란트 비유가 이제 기록이 되어 있어요. 달란트 비유. За энэ дээр харахад Матай 20 за Матай 25-ийн 25장 14절에서 30절. Матай 25-ийн 14-өөс 30 дахь ишлэлийг харах юм бол энэ дээр болчих өөрчлөлт шин 10 эмэгтэйн талаар гарч байгаа. 네, 누가복음 19장 11절에서는 이제 열무나 비유에 대한 말씀이 있습니다. За тэгээс Лук номны Лук Матай ном дээр болохоор юу нэ талаар гарч ирэх хэлэр чинь Лук номны 19-ийн заавал тэр Матай 25-ийн 14-өөс 30 дээр болох чинь талантын зөвлөл гарч байгаа бол Лук номны 19-ийн 11-ээс 27 дээр болохоор чинь тэгээ 10 эмэгтэй зөвлөл гарч байгаа. 자, 여기서 이 두 종류의 종이 있는데 하나는 착하고 충성된 종이고 그렇지 않은 종은 악하고 게으른 종. 이렇게 두 종류의 종이 있습니다. Ингээд ер нь нэгтгэхэд хэдлээ харах юм бол хоёр төрлийн одоо тэг зарц нарын талаар ярьж байгаа. Нэг нь болохоор чинь дуулууртай тэг сайн. Нөгөөт нь болохоор чинь дуулуургүй тэг ийм хоёр хүний талаар ярьж байгаа. 따라서 우리 이 성도들이 마땅히 해야 할 일의 가치와 중요성을 일깨워 주는 말씀입니다. 소리가 또 안 들려요? За үүнийг дагаад яаж юм гэхээр бид нэр өөрсдийнхөө хүл 자, 그리스도는 여기 이 달란트 비유 또 문화 비유에서 하나님이 주신 은사를 활용하는 것이 매우 중요하다는 점을 알려주십니다. Орчуулагчийн ярьж байгаа үе үе тасраад алгуулах энэ интернетэд байна уу? Манайханд бүгдэнд нь байна уу? энэ сарын сүүлийн өдөр болохоор интернет байгаа юм болов уу? Харин тийм гацаад байгаа юм. Тал сонсогдоод. Минийх л гацаад байгаа юм л үгүй гэж бодоод байна шүү дээ. 뭐 안 되는 거예요? 소리가 안 나오나요? 아니요 목사님 되고 있습니다. 아, 됐죠? 한번 되죠? 네. 네. 자, 이 달란트, 즉 각 사람의 하나님이 주신 이 고유한 이 재능이 있어요. 잘하는 것들이 다 있어요. 하나씩. 하나 이상으로. За ингээ харах юм бол хүн болгонд талант буюу бурхны одоо бурхнаас өгөгдсөн тусгай юм чадвар гэж байдаг. 자, 우리에게 그러한 은사를 주신 것은 그걸 통해서 믿음의 장사를 잘 하라고 그런 책임을 우리에게 주신 겁니다. Тэгэхээр биднэрт одоо тийм талант буюу чадварыг өгж байгаа шалтгаан юу гэхэлэр чинь бид нар түүгээр дамжуулаад тийм эзний хаанчлалыг тэлэх үед нь чи сайн хэрэглээрээ гээд өгдөг зүйл байна. 우리가 하나님이 주신 은사들을 바르게 잘 사용하는 것이 중요합니다. Тэгээд бид нэр хэвлээ яхахлаар эзнээс танд өгөгдсөн тийм чадварууд байгаа тийм тэр чадваруудыг бид нэр сайн хэрэглэдэг байх нь чухал байгаа. 그리고 그러한 은사들은 하나님이 주셨기 때문에 우리가
겸손히 그 일들을 잘 감당해야 되는 것입니다. Тэгээ тиймэрхүү биднэрт одоо тэр чадваруудыг бурхан өгдөг тий. Тэр утгаараа бид нар даруй байж тэр одоо чадварууд дээр тэгээ илүү хөгжүүлэлтүүдийг бас хийх хэрэгтэй. 왜냐하면 내가 이제 좀 잘한다 이렇게 예, 그런 마음이 들어오게 되면 사람이 마음이 좀 교만하게 됩니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр хүмүүс за ер нь би болж ийн шүү гэж бодоод эхлэхээр хан ингээд нэг гүдэж хэлдэг. Ахтураад хэлдэг. 그러니까 내가 잘하는 것은 잘하지 못하는 그러한 분들에게 도와주라고 그렇게 사용하라고 하나님이 주신 겁니다. Тэгээ надад илүү бусдаас илүү нөгөө сайн зүйл байна гэж байгаа бол тэр чинь Бурхны бусад хүмүүсийн төлөө хэрэглээрэй та гэсэн үгнээс өгөгдсөн зүйл баг. 그런데 그것이 잘못 사용되게 되면 자기를 자랑하게 되기도 하고 자랑만 하고 또 다른 사람 못하는 사람을 또 무시하기도 합니다. Тэгээ яадаг гэхээр харин хүмүүс яадаг гэхээр буруу зүйл надад байгаа сайн зүйлийг би эцэг яагаад надад өгсөн бэ гэдгийг бодохгүй эсвэл энэ миний их гэж бодоод эхлэхээр 또 бусдыг үу яагаад үл таагаад эхэлдэг. 또 하나님이 나에게 주신 은사가 분명히 있는데 그거를 사용하지 않는 것도 책임을 다하지 못하는 것입니다. Бас нөгөө талаараа бурхан надад өгч байгаа туслах байгаа шүү дээ тий. Тэрийг би нэг сайн ашиглахгүй байна гэх юм бол эн чинь ч гэсэн бас дараад нь эзний өмнө очиод хариуцлага хүлээх хэрэгтэй зүйл болж. 자, 그래서 그러한 종들을 악하고 게으른 종이다라고 책망하시는 겁니다. Тэр тиймэрхүү одоо зүйлүүдийг эзнээс надад өгсөн зүйлийг ашиглахгүй тий. Эсвэл өгсөн зүйлийг нь өөрийн юм шиг бодоод аашлаад байгаа. Тийм хүмүүсийг Библиэд хэлж чинь залах уу тий. Одоо үнэнч бус буулгаргүй болоод гэж. 우리 하나님의 일꾼으로서 그리스도의 일꾼으로서 우리가 하나님의 비밀을 맡은 자들이 구할 것은 충성이다. 이렇게 말씀하고 있죠. Бидний хувьд чинь тэгвэл бидний байр суурь юу вэ? Би бол Бурхны ажилтан шүү тий гэсэн утгаараа биднэрт өгөгдсөн үүргийн дагуу би надад байгаа хүчийг бүгдийг зориулах нь одоо тий эзний өмнө хийх ёстой зүйл байна гэсэн үг. 누가복음 16장 1절에서 13절에는 불의한 청지기의 비유가 또 기록이 되어 있습니다. За дараад нь харах юм бол Лук номны 16-гийн 1-ээс 13-ыг харах юм бол тэн дээр ирлэр чинь юутай итгэмжгүй эзний талаар гарч байгаа. 이 불의한 청지기가 지혜를 발휘해서 그 어려움을 잘 헤쳐나가게 되죠. За энэ дээр болохоор чинь шудраг бус шүүгч байгаа даа тий. Тэгэхээр тэгсэн тэр болохоор хэцүү байдлаас ямар ч гэсэн гарсан байдаг тий агуулга гарах юм бол. 네, 사실은 우리가 다 불의한 청지기가 될 수 있습니다. Энэ өөрөө ярав гэж байна тий ярав. Гэхдээ тэр ярав болохоор бид нар бас эзнээс авсан зүйлүүдийнхээ өмнө ярвын үүргийг гүйцэтгэдэг. Гэхдээ бас итгэмжгүй байх тохиолдол байдаг. 그런데 여기에서 우리에게 강조하는 부분은 모든 일에 충성을 다해야 된다. 이 부분을 특별히 강조합니다. Гэтэ биднэрт харин сануулж байгаа зүйлүүд нь юу гэхэл чинь юу ч хийсэн бай тэ итгэмжтэй бас тийм үнэнч байдлыг биднээс ингээд шаардж одоо тэс өсөж байна гэдгийг сануулж. 왜 불의한가 하면은 하나님이 주신 것을 가지고 나만을 위해 쓰기 때문에 그러한 것이 다 불의한 것입니다. Бид нэр тэгвэл итгэмжид бус гэж юу хэлээд байгаа гингут бурхнаас өгөгдсөн зүйлсүүдийг ашиглахын одоо үүргийнхэн дагуу ашиглахгүй би өөрийнхөө төлөө ашиглаж байгаа энэ зүйлийг болохоор чинь итгэмжгүй гэж хэлж. 청지기는 자기 것이 없습니다. Тэгээ харах юм бол ерөнхийдөө бол тэ өөрийн зүйл гэж юу байхгүй. 주인의 것을 그 청지기에게 맡겨준 겁니다. Харин зүгээр эзэн яадаг гэхээр түрдээ одоо даатгсан байдаг.
그렇다면 그 청지기는 주인의 뜻대로 그 재물을 잘 사용해야 됐죠. Тэгээ ялангуяа нярууд энэ тийм шүү. Тэгээ няруу гэдэг чинь өөрөө өөрийн юм биш. Бүгд эзний юм байхгүй. Тэгэхээр эзний даатгсан нэг тэр няруу яах ёстой гэхэл чинь маш сайн одоо хариуцаж, тооцож ингэх ёстой гэсэн үг. 그래서 여기 본문에는 불의의 재물로 친구를 사겨라 이렇게 말씀하고 있습니다. За тэгэнгүүт юу ч гэхэлэр чинь тэр одоо олон найз нөхдөд болоорой гэж хэлсэн тийм. 쉽게 말하면 그 물질과 시간과 능력, 재능 이것을 다른 사람을 위해서 하나님을 위해서 그렇게 사용해야 된다는 말씀을 하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ нэг судалтай хэлэр чинь шудраг бус хөрөнгөөрөө ханд найзуудтай болоо гэдэг нь болохоор Бурхны хүмүүст юу туслах ёстой хүмүүст нь тусалж үйлчлэх ёстой газараа үйлчлэе гэсэн үг. 자, 그러니까 반대로 물질, 능력, 시간, 재능 이거를 자기만을 위해서 사용하는 사람들은 다 불의한 자다라고 말하는 것입니다. Тэр өөрийнхөө төлөө надад өгөгдсөн зүйлүүдийг уул нь минийх биш гэсэн тийм Бурхных гэхдээ тэр бүх зүйлүүдийг би өөрийнхөө төлөө хэрэгжилж байна гэдэг чинь өөрөө яг энэ шудраг бус няруутай яг ижилхэн байна гэсэн үг. 따라서 우리는 앞에서도 말씀드렸지만 우리 그리스도를 따르는 성도들은 이러한 이 자원을 관리하는 청직입니다. За тэгэнгүүт энэ чинь харах юм бол бид нар эзнээс өгөгдсөн итгэл болон үүргийнхээ хажууд ч гэсэн үүргийнхээ дагуу бид нар бас мөн маш тууштайгаар одоо тэр бүх зүйлүүдийг одоо арчлах хэрэгтэй гэсэн үг. 따라서 우리의 삶은 이 청직이라는 그런 직분의 관점에서 잘 사용해야 됩니다. Тийм учраас бид нар өгөгдсөн зүйлсүүдийг нөгөө хэрэглэх ёстой газар нь сайн хэрэглэх хэрэгтэй. 다시 말하면 내 것이 아니라 이 주인의 것을 가지고 우리가 주인의 뜻대로 잘 해야 된다는 말씀을 드리는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр чинь одоо надад өгөгдөж байгаа зүйлүүд бол минийх гэшээ тэр утгаараа бид нэр хэрэглэх ёстой газруудад нь хэрэглээ гэдгийг хэлж өгч. 그 착한 종이 바로 충성된 이 청지기입니다. Тэр бас тэрнээс харах юм бол хэлээ чинь тэр шудраг одоо боол гэж ярьж байгаа энэ бол өөрийнхөө зүйлийг хэрэглэх ёстой зүйлийг хэрэгэлдэг хийх ёстой газар нь хийх ёстой зүйлийг хийдэг ийм одоо боолуудыг шудраг боол гэж. 그 일을 하지 않는 종은 다시 말씀드리면 악하고 게으른 종입니다. Тэгэнгүүт хийх ёстой зүйлийг хийдэггүй хүмүүсийг болохоор юу гоо хорон муу бас залхуу боол гэсэн. 그 악하고 게으른 종은 그 있는 것마저 빼앗아 가겠다라고 주인이 말씀합니다. Тэгээ бурхан юу гэсэн бэ? Тэр шудраг бус залхуу тийм одоо агуулгууд хүмүүсээс яана гэсэн бэ бурхан хариуцсан юмудаа бүгдийг хурааж авна гэж. 여러분들도 여러분들 밑에 종이 있다면 여러분들의 예를 들어서 이렇게 물질들이나 그런 것들을 충성된 종에게 주지 않겠습니까? Одоо жишээлбэл хэдлээ бодож үзье л да. Та нарт ч гэсэн тэгин одоо юун дээр та нарын одоо нэг ажилтан байна гэж бодъё л доо. Тэр ажилтнууд чинь юмнуудаа хийдэг нэг нь хийдэг нөгөөт нь хийдэггүй байвал яах вэ? Хийдгүүгээс наваад хийдэгт нь үгүй шүү дээ тий. 다시 말하면 착하고 충성된 종이 하는 일 가운데 있어서 하나님께서 아낌없이 부어 주신다라는 말씀을 드리는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол үнэхээр үнэнч дуулууртай одоо хийх ёстой зүйлийг хийдэг ийм хүмүүст бид нар ч гэсэн өгөх сэтгэл ингээ байгаад байдаг шүү дээ. Тэрний адилаар бурхан ч гэсэндээ тэр хүнд бүгдийг өгөх хүсдэг гэсэн үг. 그것을 여러분 단순히 물질로만 봐서는 안 됩니다. Хэдүүлээ энийг гэтээ зөвхөн одоо эд хөрөнгөний тал дээрээс харж болохгүй. 하나님이 함께 하시면 없는 것도 있게 하시고 또 죽은 자도 살리시는 그러한 능력이 있다는 것입니다. Амен. Тэгээ бурхан хамт байвал яана гэсэн бэ? Байхгүйгээс ч гэсэн бий болгоно. Одоо өргөцсөний ч гэсэндээ амьлуулна гэсэн.
자, 결국에 이 충성에 대해서 정리를 해보면 하나님이 주신 모든 은사는 나를 위해서가 아니고 다른 사람을 위해서 이렇게 예, 선교하는 그런 일에 쓰여져야 한다는 말씀을 뜻하는 것입니다. За энэ дээр л дахиад нэг одоо зэгцлийг гэвэл тийм ээ. Эзэн хүнд тэ өгж байгаа зүйлсүүд нь тэ чадвар байна уу, юу байна, хөрөнгө байна уу, юу байна, бүх юмнууд нь миний төлөө биш ээ. Тэ сайн мэдээний төлөө өгөгдөж байгаа шүү гэдэг хэлж. 자, 그 다음 열방에 대해서입니다. За хэдүүлээ ингээ Тэнгэрийн хаалт зуусаад одоо хэдүүлээ харин дэстүүдийн талаар үзэж. 누가복음 14장 7절에서 14절과 또 이 누가복음 14장 15절 24절에 혼인잔치 비유와 이 큰 잔치 비유 두 비유가 있습니다. Одоо энэ дээр харах юм бол нөгөө нэг Лук номны 14-ийн 7-оос 14 за бас Лук номны 14-ийн 15-аас 24 дээр харах юм бол энэ дээр одоо хоёр төрлийн ийм баярын талаар ярьж байгаа. Баяр. Нэг нь хурмын найр, нөгөөх нь болохоор том баярын талаар ярьж байгаа. 자, 이 비유에서 핵심은 이 하나님 나라가 이방인에게도 이른다는 것을 말씀해 줍니다. За энэ хоёр одоо агуулгын аль алин дээр нь гарч ирж байгаа гол одоо мессеж нь юу юм гэхэлэр чинь Бурхны хаанчлал бол харь хүмүүст ч гэсэндээ зориулагдсан гэдэг хэлж өгч. 자, 그렇기 때문에 이 그리스도의 종들은 세상에 두루 다니면서 다른 그러한 믿지 않는 자들을 찾아다녀야 합니다. Тэгээ тийм учраас бид нар яах вэ чинь бид ч гэсэн мөн эзний хаанчлалын төлөө тэг харь хүмүүсүүд рүү тэг итгэж биш хүмүүсүүд рүү ч гэсэндээ чиглэх хэрэгтэй гэж хэлж. 자, 이 비유들은 이 믿지 않는 유대인들이 그 나라에서 쫓겨나서 다른 사람들이 이 동서남북으로 이렇게 오게 되는데 Энэ зөвлөлийг нь харах юм бол эзний тэг өөрийнхөө дуу тастай одоо тэр үндэснүүдийг дуудсан. Тэг тэд нэр ирэхгүй байсан учраас баруун зүүн дөрвөн зүүн амин зогсоос өөр хүмүүсүүдэд дуудаж авлаа гарч. 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 선지자들과 함께 이 천국 잔치에 앉으리라는 주님의 말씀에서 나왔다고 보는 것입니다. Тэн дээр харах юм бол Авраам, Исаак, Яаков болон бусад өвгдөөцтэй хамтдаа Тэнгэрийн хаанчлалын найранд орно гэсэн мессеж байгаа. 마태복음에서도 예수님이 그 이방인의 백부장, 이방인인데 이 백부장의 실제적인 이 신앙을 칭찬하시고 또 강조하시는 부분을 우리가 보게 됩니다. Тэгэлээ Матай номон дээр харах юм бол зуутын дарга байдаг харь хүн зуутын даргын харь үндэстэн зуутын даргын итгэлийн талаар бас гардаг. Эзэн Есүс түүнийг харахтаа өөрөө ингэж бас саасаас талаар гаж байгаа тийм. 마태복음 8장 10절에 보면은 이 백부장에게 예수님 칭찬하는데 이만한 믿음을 보지 못했다. 이 사람은 지금 이방인이거든요. 근데 유대인들 가운데서도 이 사람보다 더 믿음 좋은 사람을 보지 못했다. 이렇게 칭찬합니다. Тэгээд Матай 8 дахь бүлэг дээр харах юм бол эзэн Есүс хэлэхээр тэр харь хүнээс юу гэсэн бэлээ. Би энэ хүнд байгаа шиг энэ итгэлийг би бусад юутай ч үгээс харсангүй штэ гэж хэлсэн. 자, 그리고 나서 이제 거기 마태복음 8장 11절, 12절 말씀에 보면 주님이 동과 서 온 많은 사람들에 대해서 이제 말씀하는데 아까 말씀드렸던 것처럼 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 많은 사람, 그러니까 이방인들도 천국에 함께 앉게 된다는 말씀을 하고 있습니다. Тэг яг энэ шиг Матай одоо 8-ын бүлэг харах юм бол энэ дэр юунаас бүх хүмүүс Тэнгэрийн хаанчлалд ингээ орох болно гэдэг одоо мессеж байгаа. 그런데 여기서 놀라운 것은 오히려 이 본 자손들, 그러니까 이제 유대인들이죠. 그들 가운데 되려 택함받지 않는 자들이 쫓겨나게 돼서 이제 고통을 당하게 된다는 말씀도 기록이 되어 있습니다. Тэгмүүд энэ дээр харах юм бол үсэмлэр илүүгээр
харах юм бол яг тэр нэг итгэлтэй гэж хэлэгдэжсэн тэр хүмүүс нь яа гэсэн бэ? Зөвхөн юу хөөгдөх болно гэсэн агуулга бас орж ирж байна тийм үү? 다시 말하면 하나님의 백성은 유대인들만 말하는 것이 아니고 또 유대인들 가운데서도 믿는 자들만, 그러니까 유대인이나 이방인이나 믿는 자들이 하나님의 백성이 되는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны хаанчлалын одоо иргэд гэдэг энэ нэрэнд ямар хүмүүс орох вэ? Тэгэхээр зөвхөн юудэ хүмүүс орохгүй. Юудэ хүмүүс байсан ч гэсэндээ итгэхгүй бол тэд нар ч гэсэн орохгүй. Харин эсвэргээрээ хар үндэстэн байсан ч гэсэндээ итгэх юм бол энэ хаанчлалын иргэд болно гэсэн. 자, 예수님이 이러한 말씀들을 통해서 이방인들에게 증거가 된 것입니다. За тэгээд эзэн Есүс эдгээр үгсүүдээр тайлбарлаж чадсан дээ. Хар үндэстнүүдэд гэсэндээ энэ нь боломжтой гэдэг бас баталж өгсөн байна. 자, 그러면 어떤 자들이 예수님의 제자가 될 수 있는가? 그 기본 요건에 대해서 보겠습니다. За хэдүүлээ тэгвэл одоо эндээс тийм за тэгвэл яг ямар хүмүүс Бурхны хаанчлалын эсвээс шавнар болох юм бэ? Ямар хүмүүс Бурхны хаанчлалын иргэд болох юм бэ гэдэг нөхцөлийн талаар харъя. 자, 누가복음 14장 28절에서 30절에 보면은 망대를 세우는 비유에 대한 말씀이 있습니다. За Луг номны 14-ийн 28-аас 30 дээр байж байгаа гэж. За энэ дээр харах юм бол Луг 14-ийн 28-аас 30. За 그리고 그 다음에는 전쟁에 싸우러 가는 임금의 비유가 기록이 되어 있습니다. 31절에 33절까지. За ялангуяа энэ 14-ийн 28-аас 30 дээр харах юм бол цамхаг барьж байгаа хүмүүсийн талаар гарч байгаа. За дараад нь болохоор чинь 14-ийн 31-ээс 33-ыг харах юм бол тий юун дээр дайтахаар явсан хаана хүлээж байгаа ардуудын талаараас ярьж байгаа. 자, 요 두 비유는 이 제자의 이 제자는 어떤 것을 해야 되는가에 대한 말씀을 말하는 것입니다. За энэ хоёроос хэдүүлээ юуг бид төвлөр чинь. За тэгвэл тэ Бурхны хаанчлалын тэр одоо шавнар юу хийх ёстой вэ гэдэг эндээс хэдүүлээ харж болно гэсэн. 예, 누가복음 14장 27절 한번 읽어주세요. За Луг номны 14-ийн 27-절 гэж үгсэний. 예, 14장 27절. 네, Луг 14-ийн 27 уншия. За Луг 14-ийн 27 уншимал загалмайгаа үүрэлгүй намайг дагагч нь миний шав байж чадахгүй гэсэн. 아멘. 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 자, 그 26절에는 또 부모와 또 아내, 형제, 자매, 심지어 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 예수님 제자가 될 수 없다. 이렇게 말씀하고 있습니다. За хэдлээ энэ 26-ыг нь харах юм бол бас 26 дээр ч гэсэн байна. Энэ дээр юу гэж хэлсэн чинь өөрийнхөө эцэг эхнэр хүүхэд ах эгч дүүсээ төдийгүй өөрийн амийг ч өглөөшөхгүй орхихгүй байх юм бол миний шав байж чадахгүй гэж хэлсэн. 자, 이 말씀은 좀 쉽게 설명해 드리면 예수님을 가장 첫째로 또 예수님을 많이 사랑해야 된다는 말씀을 하는 겁니다. За энэ үнүүдийг хэлүүлээ яг ингээд нэг тэг голыг харах юм бол эзэн Есүсийг тэг юунаас ч илүү бид нар ингээд илүү тавих хэрэгтэй. Тэг илүү хайрлах хэрэгтэй. илүү тавих хэрэгтэй гэсэн агуулга гарч ирж байна. 자, 그런데 예수님보다 내 목숨이 더 중요하게 되면 그 예수님의 십자가를 지고 따라갈 수 없겠죠. За тэгэнгүүт яаж хэлэх чинь харин яг хөглөр хүн хэрвээ эзэн Есүсээс өөрийнхөө бодол, өөрийнхөө амийг төрлөө тавьчих юм бол 이 자스마가 яаж үрж явах вэ те? 자, 그러니까 예수님의 제자라고 한다면 내 목숨보다 예수님을 더 중요하게 여기고 따라가야 된다는 말씀입니다. За энэ дээр харах юм бол гэсэн би хэрвээ эзэн Есүсийн шав мөнгөө гэж байгаа бол яг гэсэн бэ. Өөрийнхөө үгүйсэх гэсэн те өөрийнхөө амнаас ч илүүгээр эзний үгийг сонсох ёстой, дагах ёстой гэсэн. 자, 우리가 목숨도 드리겠다라고 우리가 그렇게 고백하는데 다른 어떤 무엇도 희생 못할 게 없죠. За хүмүүс яадаг гэхэл чинь яг цагаат талууд ирэхлээр би бол амиач гэсэн өгнө гэд ярьдаг те. Гэхдээ бодит байдлыг харах дээр яадаг гэхэл
초대교회 성도들이 많은 핍박이 있었는데 또 심지어 자기 목숨까지도 내어놓고 이렇게 주님을 따라가게 된 것이 바로 예수님의 제자였기 때문에 가능했던 것입니다. Аа. Тэгээд эхний одоо тэр анхан үеийн итгэгчнэр дунд ч гэсэндээ байсан тий. Эзнээс болоод хавчигдчихсэн хүмүүс байсан. Амиач гэсэн өссөн хүмүүс ч гэсэн байгаа. Тэгээд тэднийг харах юм бол яа харахгүй эзэн Иесустэй хамт байсан түүний шав гэж байсан хүмүүс тий. өөрийнхөө амийг ч гэсэндээ одоо өгсөн болоод байгаа. 그들이 우상 앞에 한번 절하면 살거든요. 살 수 있거든요. Тэгээд яг үүндээ бол тэд нар яг зүгээр л тий одоо тэр эмчтэйний өмнө ч нэг удаа бүхийг мөрөглөө гэхэд амийн өршөөх хэмжээнд байсан. 하지만 그들은 그리스도만이 주님이십니다. 라면서 기쁨으로 자기 목숨을 내어 놓았던 것입니다. Гэтэ тухайн үед хүмүүс яаж байсан гэхэл чинь үгүй ээ би зөвхөн Есүс л эзэн гэдгээс урахгүй ээ гэд тий тэрэн дээр бат цогснороо өөрийнхөө амийг ингээд одоо тий үгүйсгэжсэн хүмүүс олон байгаа. Баяр хөөртэйгээр. 자, 어떻게 그들이 그렇게 할 수 있었는가 하면 그들은 실제적인 그리스도의 통치를 믿었기 때문입니다. Тэгэнгუთ чинь тэд нар яагаад тэгж тийм зоригтой байсан бэ? Гэхдээ үнэхээр эзэн Есүсийг тий мэдчихээс учраас гэж. 그렇기 때문에 내가 여기서 죽어도 나는 영원히 하나님 나라에 들어간다. 이러한 믿음이 있었던 겁니다. За энэ дээр харах юм бол хэдлээ юу мэдэх вэ чинь бид нар тэд нар болохоор бат итгэлтэй байсан. Би мөнхийн хаанчлалд орно гэдэгт итгэсэн. 그러니까 그리스도를 주님으로 믿습니다. 이렇게 우리가 고백한다는 것은 여러분 이거 진짜 목숨 걸고 그렇게 고백하게 되는 것입니다. Тэгэхээр бид нар харахад ч гэсэндээ тий эзэнд итгэх төр итгэлээ бидэнд тунхаглана гэдэг зүйлүүд чинь юу ярьж байгаа гэхэлэр чинь тий энэ тунхагийн цаана би өөрийнхөө амийг ч гэсэндээ тий энэ итгэлээсээ чухал үзэхгүй гэсэн ийм итгэл тунхаглал бас авахар явж байгаа гэсэн үг. 예수님의 제자들은 자기의 생명조차도 내놓아야 합니다. Тэгэхээр эзний Есүсийн тэр шав гэж нэрлэгдэж байгаа энэ хүн бол тий миний амь ч гэсэндээ ирээдүйд баттай болсон жимчэндээ тэр амийг яах ёстой вэ? Есүсний өмнө өргөнөө гэсэн ийм бат шийдвэр байх хэрэгтэй гэсэн. 그러니까 그리스도께서 이 제자들을 부르실 때, 그러니까 아무나 부르시는 게 아니에요. Эзэн Есүс юу л яадаг юм бэ? Нөгөө нэг одоо өөрийнхөө хүмүүсийг дуудлаа гэж байна тийм. Хин дуртайг дууддаггүй. Хинээс ч хамаагүй дуудна гэж би дууддаггүй. 주님 앞에 나아가서 죽기까지 희생할 수 있는 또 그 희생을 우리 주님께서 우리에게 명하시는 겁니다. Тэгэхээр харин яадаг гэхэл чинь эзэн өөрөө тийм өөрийнхөө хүмүүсийг ингээд дуудаж сонгодог. 주님을 위해서는 내 모든 걸 다 버릴 수 있습니다. 이런 각오가 되어야 합니다. За тэгэнгүүт би одоо би эзний өмнө би эзний шав гэж хэлж байгаа бол би эзний өмнө бүх зүйлээ өгч чаднаа гэсэн бүх зүйлээ өгч чаднаа гэж хэлчихдэг гэсэн. 저도 이 말씀을 보면서 제가 그렇게 할 수 있을까 좀 염려가 많이 됩니다. Бид нэр одоо ингээд бодглохлоор те би түлхийг эзний өмнө үнэхээр тэр хүмүүс шиг ингээд зогсож чадах болов гэж ингээд бас бодоос те. 자, 그 염려가 되는 것은 믿음이 부족하기 때문이죠. Гэхдээ магадгүй бид нар тийм эргэлзээ ч юм уу те зөвөр төрж гинэ гэвэл миний итгэл юу нь ямар байна вэ гэдэг хэлбэл бодох хэрэгтэй. 그 믿음이 부족하다는 것은 내가 하려 하는 마음이 있기 때문에 그렇습니다. Гэтэ одоо юу гэх 화려한 마음이요? 화려한 마음이요? 내가 하려고 하는 내 의지대로 내가 하려는 그런 마음 때문에 고민을 하는 것입니다. За тэгэхээр хэрвээ надад ийм эргэлзээ байгаа би зовёртой байна гэвэл миний дотор те хийх юмсандаа гэсэн ийм одоо те бас тийм эрмэлзэл байна гэсэн утга. 그러나 우리가 하나님을 온전히 믿고 따르면 그것에 대해서 걱정할 염려가 없습니다. Тэ харин бид нар Бурханд итгээд те эзний үгийг дуулуурсаа дагах юм бол надад тийм эргэлзээд ямар ч төрөхгүй байж болно.
네, 그렇기 때문에 우리가 지금 구할 것은 믿음을 구하는 것이 중요합니다. 믿음. Тэгэхээр бид нэр одооноос яах вэ гэхээр бид нэр анхаарах зүйл нь итгэл гэдэг зүйл дээр анхаарч итгэлийн төлөө залбирах те ийм бас хэрэгцээ байна гэсэн. 믿는 자에게는 능치 못함이 없다라고 했습니다. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо те одоо юу гэсэлээ үнэндээ итгэх хүн гэсэн те итгэх хүн байхгүй наа гэсэн. 우리가 염려나 두려움이 찾아올 때 우리는 하나님 앞에 더 간절히 붙들고 믿음을 구하는 것입니다. Хэдүүлээ магадгүй миний дотор те санаа зовёор ч юм уу ямар нэгэн тийм эргэлзээ төрж ихэн бол би яастай гэхэлэр чинь эзний өмнө очиод би итгэлийн төлөө залбирдаг гэсэн үг. 그러면 바울의 고백처럼 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있게 되는 겁니다. Тэгэхээр яах вэ чинь бид нөгөө нэг хэлсний Паулын хэлсэнчлэн тийм ээ надад хүчийг өгч нэгээр би бүгдийг хийж чадна гэсэн. 그건 다시 말하면 내가 하는 것이 아니고 하나님이 하시는 겁니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл шууд утгаараа бол би тэл давж гараад ингэх биш харин бурхан надад тусалдаг. Бурхан хийж өгдөг. 그러니까 하나님이 하실 건데 내가 미리 걱정하고 염려할 필요가 없는 거죠. Өөрөөр хэлбэл бурхан хийх ёстой зүйл дээр би өмнөөс нь санаа зовх шаардлагагүй. 따라서 믿으면 하나님의 영광을 보게 됩니다. Тэгээд бурхан харин яадаг гэхэлэр чинь бурхан өөрөө хийгээд бурхан өөрөө алдраа авдаг. 이 순종이 믿음에서 시작이 되는 겁니다. Тэгээ одоо тэр итгэл гэдэг зүйл одоо тэр дуулууртай байдал гэдэг зүйл юунаас үүсдэг гэхээр итгэлээс үүсдэг. 이것이 바로 이 제자의 기본 요건이다. За энэ болохоор чи яаж юм гэхэлэр чинь одоо юуны шав гэдэг нэрний те шав гэдэг хүний хамгийн одоо анхан шатны шаардлагатай зүйл. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. За тэгэл өнөөдөр энэ хүргээд дуусгая.